imbere iyo rero kwa none bagicaginga bagicometse ku yaboro bagenda bakira ayikubita gutya yayinjirije mu kandi nizo bari gukoresha bakongomani cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu gikomeye cyane muri Afurika kandi kizwiho kugira umutungo kamere. Hari amarira gusa, ikirere cyari umweru, izindi nce zari umwijima ari umukara umuzimu. Byari bikomeye cyane ubwo wumva ko bitandukanye byari biri mu marira kubera gusenyuka kw'ibikorwa remezo byabo. Ambasade zabo zarahiye ku ikubitiro. Binjiye muri ambasade y'u Rwanda maze ambasade y'u Rwanda barayisohora, amadokima yose basohora hanze, ibitabo barasohora, amabaruwa akomeye cyane barasohora, ndetse n'inyandiko zimwe zibanga ziba zibitswe n'ibihugu bitandukanye ziratwikwa. Byararangiye binjiye mu modoka zikomeye cyane maze nazo baratwika barashwanyaguza. Warabireba ku mashusho inzugi bagaca, mbese kwa kundi ukuntu ufata icyuma ukagira bushe kugira ngo gitware ku cyuma kindi maze ugikurikemo kindi gishyashya. Ibintu ukunda kwita ngo ibyuma bishaje baratwitse bakuraho. Ambasade y'u Rwanda yasigaye yambaye ubusa kuko n'amahanga yose yarabirebaga. Amashusho akomeye cyane cyangwa se agaragara buri wese, bari bari mu marira mutuke mugende. Binjiye muri ambasade y'Ubwongereza United Kingdom. Iyi ambasade naho binjiyemo baratwika amapapuro yose basohora hanze, ibitabo baratwika, amakayi barasohora, amakaramu ndetse n'amamashini bakandagiye bafite uburakari. Ibyo byararangiye binjira muri ambasade y'Amerika. Bavuyeyo binjiye muri ambasade y'Ubushinwa. Ubushinwa ho binjiye baracumbatirira ku buryo wabonaga bahagarara hejuru y'imodoka babyina, ubona bari mu marira bigaragaza ko isi yarangaye kubera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 nayo ku rundi ruhande igoma yarimo kurwana isubiza inyuma ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Urabibona, bamwe bararekuye abandi barazamuka, abandi bati yakacu kararangiye. Twaratereranwe, ingabo za FARDC zaradutereranye, nta yindi nzira twahitamo usibye guhagarika ndetse no kuyamanika. M23 byavuzwe ko yafashe umujyi wa Goma ku itariki 26 mu ijoro, maze umujyi wa Goma ziwushira rwagati. Harashize iminsi itanze integuza ko amasaha 48 ingabo za FARDC zaba zivuye ku birindiro by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntibyanze gukorwa kandi ibyo ngibyo bimaze kuvurwa, M23 irakomeje irarwana irinjira kugeza ubwo yamanuye intwaro zayo zisoboka cyane, maze umujyi wa Goma uragutwa urafatwa. FARDC ingabo zimwe na zimwe ziregura ziva mu birindiro byazo zinjira mu Rwanda kugira ngo ziharwanye, ariko zisanga ingabo za RDF izi z'u Rwanda zikomeye cyane bita ngo ni inkotanyi zirahagaze, zemye bwuma kandi zirakomeye. Wateraga igisasu zigisama, utera bombe zigisama. Mbese mu buhanga n'ubushongore bukomeye cyane bw'inkotanyi zari zigose umupaka wa La Corniche, umupaka muto ndetse n'umunini ku buryo naho wanyura. Abaturage barahunze, abandi bakwira imishwara, abandi bajya kwisha, abandi birukira Kigali, Musanze na Nyabihu. Izo nce kandi uko barwanaga ntabwo byabuzaga M23 gukomeza kurwana. FDLR barayicucuruje maze barirukanka. Iyi mirwano yarakomeje ubwo yatwaye umugabo wari ukomeye cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Nshimiyimana Peter. Ibyo birangiye abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 FDLR Omega nawe yahise acaho, ubuzima bwe buragenda. Bakakanya ni indirimbo cyangwa se n'imvugo zabaye amateka kubera uyu mugabo wamaze gucaho. Iyi mirwano iracyakomeje, ijoro n'amanywa zirarwana kandi zirahitana. Ambasade se ko zamaze guhirima, ambasade z'ibihugu bitandukanye ko zamaze kuva mu bihugu bya rubanda, ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amaherezo ni ayahe?
Teresa Kayikwamba, umugore ukomeye cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, umunsi ku munsi aterana amagambo ndetse na Olivier Nduhungirehe. Umwe aravuga hepfo undi akavuga ruguru. Ni mu ikibazo namwe ni mu ikibazo. Kayikwamba ati u Rwanda rufite ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, naho u Rwanda ruti reka ahubwo mwebwe mu Rwanda abanyekongo abana banyu bene wanyu. Ese kuba bavuga ikinyarwanda bivuze ko ari abanyarwanda? Icyo dushyigikiye ni uko kwirengagiza kw'ibyo bibazo murimo nimwe mukwiye kubikemura si abanyarwanda. Ese kuki ikibazo cya buri munsi mugisha ku banyarwanda cyangwa se ku Rwanda ngo dutire inkunga M23? Kuba tuvuga ko baharanira uburenganzira bwabo, biri mu burenganzira bwabo ni ikibazo. Olivier Nduhungirehe. Kayikwamba ati M23 irasahura igatwara mu y'agaciro mu Rwanda ikayambutsa. Mbese amadolari akomeye cyane yinjira mu gihugu cy'u Rwanda ava mu mutungo n'amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Intambara irakomeje. Ngayo nguko nitwa Eric Nshimimana, reka mbagezeho ko ejo ambasade zitandukanye zatwita izindi bakazishkanyaguza. Nayindi neguza nawe utaha. Iyi ni dabi boro. Kande misiro bwo kubwanyu. Kino cyapfuze rero. Yakoze byarangiye shamani. Ni bari kubita babizimiriza. Bita ifungaho. Ibu bubwuma bundi niko bubwita amabere imbere. Iyo yakwana no bagicaginga bagicometse ku ya boro bagenda bagira. Ari kubita gutya abayinjirije mu Kandi nizo bari gukoresha bakuru. France sasa moto inawaka. Ambasade ya France ile inawaka moto ambasade. Ambasade ile inawaka. Ya banduku yetu ya Goma Bukavu. Hatutanuacha banduku yetu. Tuko na moyo si Baswahili, tuko hapa Bakinwa, Bangala, Baluba, Bakongo, Bamongo. Biso nyoto zaka bana Kongo. Ambasade ya moyo. Ambasade ya France yango wana to tumbi to boy ba France na Kongo. Vamos na open na boy. Tuchana panzema be. Panzani. Abeta isingo lokolo. Chodi so na victoire. Onde msapibele katanie dena. Les jeunes sont en train de monter là-bas. Donc, Motopena. Oui, c'est le bâtiment de l'ambassade du Rwanda. Et le propriétaire du bâtiment, c'est Robert Roy. C'est lui le propriétaire du bâtiment. Donc, les jeunes ont mis feu là-bas. Ils ont brûlé. Oui.